Anya laki din! Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, nga income pinaulwan. Buy one, take one, alungon! Dito'y drama tayo, Anya laki din! O na yan, Maximo. Nagdakkel mo tanday tangangam. Unay kayo laki dinaya, manang. Agkapkapi ak nga rodmay. Ay, Nay, apa yan? Naunag matan ti sinaay mo. agpampanunot ak nga raw di tinapintas sa negosyo. Tay mabili. Tapno bumaknaga kadagaws. Adayamot kasta. Ay adamot nga agpay so kwarta, Maximo. Pagpuunam kit de sakbay ama ibos iti kababartek mo. Diyak nga rod makapanunot no niya ti mabalin ang negosyo. COVID mat ita. O di, punirarya laangan. Aha, abay. Awalat sa balimutin ay amanang. Dayta ti pumatok ita. Gaputa ado ti matmatay, gapu iti virus. Anya? Nay, anya ti katawaan nyo gay. Manang Berta. Kasanaw, kat nakapanimid ka, Mike, dito'y parangan niyaw. Ay, kaskala ni Ninaw. At dangarot pampanunute. Anya nga tayo tinapintas ita negosyo. Adamaw, sigurado apatok ita panawon da itaw. Anya nga ita. Ay na, aglako ka iti buy one, take one, alungaw. Anya? Hapay, awanlat sa balimutin ay amay rekomendayaw. Agpada kayo matain, kini manang simang. Nanyalakit din. Dayta, ti kumita ita. Gapu taado pa'y laang dagiti matmatay. Gapu iti virus. Ha? Le, kasla mayat sabat niyag paiso na ita. Ay agoray ka man. Ta panunutik ka na imbag. No kasano nga irugik na ita ang negosyo. Apay ka di apinaya bandak, Uncle Maximo? Di met, agsapsapol ka ako na iti trabaho. Wen nga rod, Uncle. Dandanin aganak ni bakit ko. Kat awan pa'y mo't la trabaho. Nagrigat mo't ngamin ti agsapol iti panggadan. No kasta nga raw, si Kante alaek akadwa kiti bangunag ang negosyo. Anya negosyo day ta? Aglako ta iti memorial plan. Nga adda kakuyog na abay one take one alungaon. Anya? Kasano nga day ta, tata? Isursur tayo nga raw, tilungon? Katwen na! Ilugan ta iti tricycle mo. Di ka matanagan, tarkila ti tricycle mo. Apag iluganan ka dagiti lungaon. Sige, Uncle. Mayatak. Ngamsapay la ko ma. Tasan amalugi day ta negosyo yo. Patsik apumatok ita da ito'y. Gaputa panawin pa ilaang ti pandemya. Adulaki da iti mangayat iti kasjay. Tapno makatipid da. Iso at tulungan na. Tadwata nga gisursaur. Amapan agiaways ang mga lada iti memorial plan with buy one take one alungaw. Ay. Apa yan dagiti alungon, Maximo? Ay, uray aklasimgara nakakita ka dagita. Ay, uyo na yan. Lakok dagita, manang. Dito ipailaeng balay ti pangipundok Gaputa awan pa'y mat opisina may. Anya? Ay, maguray ka man, Maximo. Anya ka diti kaya't asawon dagita alungon? Agnegosyo ak nga raw, manang. Aglako ak iti buy one take one alungaon. Anya? Kat, imbag man no adamangayat agumatang kadagita.
Anya laki din na yan ni Manang. Anda makalakadan iti kastoy. Bayad lang ti maysa ti bayadan da. Ket addan dua alungon da. Income isursor kini ko bayasay. Patsek nga daw ti gumatang. Ala nga rod. Sapay la kuma. Tamala ko yung nagitilungon. Tapno saan mo nga isublipay dito balay. Anya nga tano. Sampulabon. Anya ti kayat mo asawan Maximaw. Why, busata maun Manang. Gatang maun da ito'y damo aseti by one take one alungaw na lako may. Anya! Ay, nagluko kan! Patiltilan kan, tupay! Pangtidak nga'y kumaiti maysa, kat awan mo't asawak! Ay, luklukon nagsamad! Ay, win kaya man niya. Mala, saan nga ruday? Isor-sor milanga yung dagitaw. Gumatang kayo ni Tilako may. Nalakalaan ken ang mga no kasapulan yun to ni Timabek. Anya dagiti la ko yaw Maximaw. Kubayasay. Kitaan nyo, Ana na Berta. Dan, kita man. Apay tauray yula inlugan iti tricycle. Lungon mo't dagitaw. Dagito'y kaday ti kunayo ala ko yaw. Wala na, gumatang kayon. Mayat da ito'y. Tasaggay sa kayo kinilakay mo. Ay saan? Yak pa'y gumatang, tasanak pa'y amatay. Sige ila ko yung dagita kadagita agsaksakay. Nakita lang, no di da kayo ipakamat kadagiti dadakal nga aso da. Anya? Apay ngay, asaan ka gumatang? Ket si Kamay, takin ka panunutan ni Tidaytoy. Ay oray sanak pa'y gumatang, gaputa sanak pa'y amatay. Aha! Alan, Uncle Maximo, aglugan kayo ni tricycle tapagandare kon. Pumanaw tayo dito eh. Tama nga no ipakamat na tayo ni Nana Berta kadagiti nagdadakkel nga aso da. Ay wen, hinta ka rutain. Ay, hidyak kaya't ti makagat iti asaw. Umay kan Maximaw, mangantan, nakalbuto akon. Wen nga raw, Manang. Ay na, talaga mabisila kaun. Nabanuga ka nag-isursor ka dagiti lako may. Ala nga rodan, mangantan. Ay nga maapay ngay. Manon nga aldaw, nga isursursuryo na gita alungaw. Ngam kaslawan pa'y mat nalako yaw. Ay, talaga nga awan. Makaungit damit no makita da ti lako may. Ay, no nagadunto mat ngamin ti mabalin nyo nga ilakaw. Lungon pa'y laang mat tinapihili yaw. Tiyamok nga ben kat patok ita panawin ti kastoya negosyaw. Ay, saan mo't kayam? Ay, lawlawan ko na nagnegosyo iti kastoy. Alala, kubayasay, agdurbil kan. Dahito abala iti paglakwanta. Stroke patient kat, tailakay ditoy. Saan datangata pakamatan ka dagiti aso da, Uncle? Nagdadakkel dagiti aso da. Awan lakit dilaban ta ka dagita. Saan mo't siguro nga agunget akin balay. Damagan talayang mait no gumatang da itilako ta. Alaman lagin, siya kaun tagdurbel. Atay ta, adan mangilukat itigay. Oh, wow! Ay, nagsiksimot na babae. Naimbag abigan nyo. Anya ka diti maipaay ko. Aha. Ay, naimbaga bigat mo, ading ko anapintas. At nakadi, dagiti akin balay ti daytaw. Akwa, tata. Siyak tay apo ko ti akin balay. Ngam naira na nga awan data. Anya ka diti gagarayo kadakwada. Kuha kumaading. At nangamin lakomi. Amangan no kahit yuti gumatang. Kasta ngagpaisaw ating siksay. Anya ka diti lako yo.
Makan ka di. Mabisinak maminan. Ay, sana ding. Ang mga no kayat ni Lulom, ti gumatang iti buy one take one alungon ala kumay. Ay, kunakla numakan ti ilak na ko yun. Lungon mat gayam. Angam, mayat sakit yung agpaiswa. O sige, sumrat kayo pa'y. Kapag sasaritaan tayo ti may papan iti ididya niya yung kanya. Ay, agyaman kami ating siksay. Ala, umaykan. Makalakutan saan. Ay, first time. Sapay lang ko mga rod kakasta, Uncle. Ay na. Ayos na dya, babae ha. 5 aset tinorder na. Inkambas na kanupay kadagiti daduma kakabagyan da. Ay dakkel ti maalat. Ano matuloy amin dagijay? Nga rod, Uncle. Ang kasano day, Jay? Itintulak anon ruwar ti pagkikitaan tayo. Apay ni adi na kayat nagsubli tayo di balay da. Baybayam lang na. Pinapatag. Makalako ta. Huwan bakit di Uncle Maximo? Alang nga rodan. Dumsaga yon. At datayon dito balayaw. Ay, agyamanak. Malagarod. Inton maminsan manain. Aginanatamat inton bigat. Akaiso na magulpi amin dagiti lakot ah. Aginanatamat ah. Sige nga raw, Uncle. Nagawin akmat tayo. Nainbagman, tamagulpi amin ang dagiti lakoy o kani Kubayasay. Ado nga rod at tinagurdar ka na kayo. May salaeng atao day jay. Nakatsamba kami kinikubayasay iti bayar. Kat, nasayat ano kasta. Sa dino nga'y tinaglakwan niyo. Adayo ka day? Hindi talaga nga bagatan. Tay ngay apo da bilaw ken manang inyang. Stroke patient. Naranaan mi nga mentay apo ko na nga da iti balay da iti dapan kami. Anya? Kat no awan mat amok nga apo ko na. Awan nga min anak da iti asawa na. Nalabit nga apo ko na iti kaanakan na. Sa bagay. Ala ah. Sapay la kumata nasaya at ipagtungpalan day ta ang negosyom. Ay sigurado da ita. Apaman na maalam iti bayad na. Agdoblin taon ti puuna. Nalako kaon dagiti lakok alungaon. Apaman na mabayadan dadagijay. Ay na! Baknagak taon! Gumkano da ngay ngarod ka na abayadan dagiti lakoyo kin ni Kubayasay. Inton umaya dumigaw. Isagan na pa'y kanaw ni ading sikse ti pagbayad na. Apay, ading seksi ka day tinagan ti manggulpi ti lakoyo alungaon. Ay saan na? Awag milaing kinkwara ti kasjay gaputa nagpintas. Nagsikse. Oh, saan ka day, kupayasay? Huwan nga rod. Purso na adak samot ni ading iska. Ay urayang pa'y makabayad, sakpay nga armam. Ang mga no ilibre na tilako ta. Di kagdanag, Uncle. Urayak pa'y amalpas ti transaksyon tayo kadakwada. Angam, apay asaan na akayat akasarita ta dagiti bakit kan lakay. May mayat madlako man o makasarita ta ida. Bayamon ah. Inapatag at makalako ta. Dito'y Jake, ti pangilugaan ta kada dito'y alungaw, kubayasay. Saan nga manay iti tricycle? Huwan, Uncle. Sa apulo alungon ko naman. Mana, isarte mong tilugan. Nagijayan ta iska. Huwan, Uncle. Muna ako na tumsag.
Hello, Tata Maximo. Adda kayong matgayaman? Ay, wen ading. Imot men dagiti 5 apare sabay 1 take 1 alungon. 50,000 ti may sa apares. Iso 250,000 amen ti bayad na. Tata. Amo, gaputa imbagayo met idi. Di kayag danag. Imot mimatan ti pagbayad mi. Ay agyaman ang aron no kasta ading. Kubayase! Idiskarga mo dagiti lungon. Wen Uncle. Kakatuwa, tulungan nyo ni Manong Kubayasi amang idiskarga kadagiti lungon. Uy, Disko. Tata. Adto yan ti bayad ko. Anya nga daytaw. Day, saan mo't akwarta daytaw ating siksay? Ay, di daklok ko na. Ay na, saan kayo aluklukwan, Tata? Cheke dayta. Isukat yun to iti bangko. Adan pirma dalolo kan lolak dita. Anya, kastoy ka dayti, chekay? Ay, nagdadakil mo tayo. Tata. Sige ha. Mapan kaming kadagiti kakatwa. Iyawid mi pa'y dagiti ginatang mi kada kayo. Agyaman ha. Ay, agyaman na nga raw, ading. Ay, intan, kubayasay. Intaman isukat dayto at cheke, di bangkaw. Alang harutan Uncle. Lumugan kayon. Apay gay. Talbog mat gayam dagito'y achikay. Awanan ba inday di asiksay? Linuko na talaang. Awahanin Uncle. Nagbali na bannog aso ti bannog ta. Pimanaw gayam ni di balay dananay niyang. Katulong damot lagayam day di babay. Nalabit amudos da day jay. Tapno makakwarta daw without puunan. Awanin tata. Intaraydan. Ultimo punam. Huwag nga raw. Ay awanan. Ti kwarta ka na greg-grega atak. Ay awanan. Ay, Maximaw. Ay, unay kan. Mangag aging ga ijerwar, tiro nga amaw. Anya ka di ayat tinapasamak. Awanan, manang. Naloko ka may. Peke mat gayam da nga apaw damanang inyang. Katulong damot lagayam dayay. Tidakas na, linuko da kamay. Talbog at cheket imbayad na. Ay, awanan, nantay. Awanan pagpunak. Ay, anya lakit din. Apay ngamin anagtalag kayo adagos kan kuana. Gapo ka dita sexy. Di kay lakot nga na nakadlawang. Kat saan pa nga ijay balay dati nagideliveran nyo kadagiti lungon ala ko yaw. Ay awanan isudat tinagnumar iti kwarta. Maximo! Anya laki dinaya. Naglaka kayo lakit nga minay na nagtalag kinis ka. Gaputa, siksay. Anya laki day. Ang manyakay nga raw. Peter luck next time lagay. Kun saan kayo nga basta agtal-talag nga may diti sa balya tao, kakabsat. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag. Na intay pinaulwan. Buy one, take one, alungon. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Arlene Gomez. Isang sagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Siyak ti kayak na, saan kat asika? Siyak ti kayat na. Saan na si ka? Agraraman ka. Sika ti agraraman, ampang ka a babae. Masampang ka babae. Hay! Labusan kan tupay! Padasam tapno makitam ti di mo pa'y nakit-kita. Kastagayam Nakagabon! Awanan ka itibain! Ibabak man lang ang tipaldam. Ay! Di naklabusan! Ay! Awan mo
mo't gayam underwear mo. Ay, uy, adda! Addan tulat na oras mo kanya! Jajay! Mangibabain kayo kini Nana Judian, nanang. Naggabo kayo kid din ije paraangan. Kat linabusan nyo pa'y. Nagunggunana. Tiyan mo na nga takat at rasak ti awanan bain at Judian. Anyat nagapaan yung amin na ya. Isuka no ti kayat ni Piolo. Idento tagdadata asyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Anya? Ni Tata Piolo nga Hawaiano tinagapaan nyo? Wan, romne kanakaw. Siyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Itugot nakto, ijay Hawaii. Anya lakit din ni nanang aya. Lalaki mo't gayam tinagapaan nyo kini Nana Judian. Bakbakitan kayon. Ngam paginagawan nyo pailaang ni Tata Piolo a Hawaiano. Ay ayatek nga ron ni Piolo, anak kaw. Nagbayag a panawon nga inuray ko, ti mabalaw. Anya? Inuray yo a mabalo ni Tata Piolo? Ay wan, romne, kaipaspas ngay kapailaan. Crush kon ni Piolo. Imbabain naktawanan bain a Janice. Balsak yang pang ababaay. Husto day tananang, kanayon kayong agapakan ni Nana Janice. Si Rael, da kwartam dita anak ka. Ada ananang, pangaramatan nyo iti kwarta. Inak gumatang iti armalay kaw. Tapal tugak tiawanan bain a Janice. Anya, ay sus, dakas day taapang panunutin nyo nanang. Paltugak jay ngiw-ngiw na. Tapno ag sardengan asumanaw. Imbaga nakitay, nga iso ti kayat ni Piolaw. Anya? Apay anairaman ni Tata Piolo iti apayo kanina na Janice, nanang. Kras ko ni Piolo nga Hawaiano, Cheryl anakaw. Anya? Kaano pa'y akrasyon ni Tata Piolo, nanang? Hindi pa'y kindergarten kami, anakaw. Anya? Kumusta ka, Janice? Oh my God. Okay akla ang Piolo. Oh, nagpintas ka, Janice? Karuprupam di artista ngagnaga ni ti Janice di Belen. Talaga, Piolo? Well, Janice, nagpintas ka talaga. Kayat ka. Kay kayat kamot. Karuprupa mo ti artista nga agnagan iti Piolo Pascual. Talaga, Janice? Uwan, Piolo. Ay na, nagdadakkel ti muscle mo. Hat na hat ka pailaan. Saan lang nga tatakil ti muscle ko, Janice? Oh, kita ti abs ko. Ha? Wow! Pandesal! Maiste, pimandesal nga abs. Mabalin mo mat niya prusan, Janice? Talaga? When, Janice? Aprusan no kayat mo? Sige man nga rod, Piolo. Apro sa kunti abs mo. Wow! Ay, masigugaksan. Aniya? Inaprusam lang ti abs ko? Nasikugan kan? Siguganak man, Piolo. Aniya? Piolaw. Imay ka. Dito'y balay. When, Julian? Kaya't ka nga may na makita. Umaynak ka din asawaan, Piolaw. Ha?
Saan pa mutan, Judy Ann? Kaya't kulauna iti makisar-sarita ken ka. Ha? Talaga? Kaya't ama kasarita, Piulaw? When, Judy Ann? Nagpintas ka talaga. Karup-rupam di artista ngagnagan iti Judy Ann Santos. Talaga, Piulaw? Ay, naagyaman ak. Ay, agbagay tangarod. Nataer ka, kun napintasak mo. Ay, sigurado, nagpipintas to dagiti agbalin nga anak ta. Aniya? Oh, sikat talaga, Judy Ann. Mangrabraba ka? Ay, nasa anak amang rabrabak. Mabalin ka nga ipaayan iti ado nga anak. Mabalin pa'y ayan, Judy Ann. Mabalin tay? Amakanak ka pa'y iti adu ah. Ha? Kuha. Ay na. Sa anak gaya mon ama ka anak iti ado. Gaputan na magaanon. Aniya? Naghat talaga ni Piulo. Naggapoy di balay mi, katimbaga na nagpintasak. Agraraman. Kung kunanalaang dayjay kun ka, rabak nalaang kun ka. Anya araba ka sasawom dita, Judian. Imbaga na pa'y kanya kakarupropak di artista nga agnagan iti Janice de Belen. Joke nalaang kun ka dayta, Janice. Siya tinangibagaan na akarup-rupak ni Judy Ann Santos nga artista. Talaga adi mo kaya ti agpaabakan niya. Oy, di na kaayayatan ni Piolo. Siya ti ayayatan na. Siya kay ayatin na. Saan kat asika? Tagan ano nakakumangay? Kat nagtaer alalaki ni Piolo. Saan kayong agbagay? Da kami dagbagay. Anya ti kayat mo mapasama kita, ha? 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 Si Kaman, di ko nam nga takot kabutan ka. Over my pig baday. Isang bala ka lang. Hindi ka nasisikatan ng araw, Janice. Magsimba kang may bulak sa ilong, Judian. Aha! Dudurugin kitang buhay! Ay, anay ko! Di naanog nakgaya, ma. Daytoy fight! Ay, anay ko manan! Anay ko! Nakabalasak mo't langan kan ka, Janice! Anyat kat katawaan, nanang. Itay ka pa nga kat katawa ah. Yahay! Nakabalasak mo't langan iti panang labos kanyak ni Janice, Cheryl anak kau. Ha? Anyat inaramid yung kanina na, Janice. Ini-street ko ay rupa na. Oray lang na bangking jay bibig na. Anya? Nagapa kayo manan kanina na, Janice, nanang? Wala na ko. Iso ngamin tinangirugi iti apa. Iso kanukid iti kayat ni Piolo nga sawaan. Neman ng tatapyulo, tinagapaan nyo. Isula ka na yun, ti pagapapaan nyo. Naghak ngamin ni Piolo anak ko. Nagbigsa ti karisma na. Isom na pailang kasla masiksikogan ka. Anya? Anya pa'y lati araramidang Piolo. Asawaan na kon. Magagara na ka makiasawa kan ka. Oh, Oo, apay nga umiisam ka. Di na kadikayat nga asawa. Nabintasak mat. Nagbanglo akpay. ha? Oh, wow! Nagpintasan data shoulder bag mo? Sabong-sabungan, Janice?
Nagpintas ko nam ti shoulder bag ko asabong-sabungan. Wen, Janice, kaya't ko na ita shoulder bag mo sabong-sabungan. Anya, pangbabae da ito a shoulder bag. Basta, kursunada. Kaya't ko ngamin di sabong-sabungan na bag. Ah, kasta ka di, Piolo. Wen, Janice, ure da ita miniskirt mo. Kaya't ko ti color na. Color pink. Anya? Kursunadam ti color pink, Piolo. Well, Janice, nagragsak tirignak no makakita kiti color pink. Anya? Siya kung ti mga sawakin ka, Piol. Adamot ornong ka. Talaga kayat kan apakiasawaan. Oh, jak pa'y nakasagana mga asawa, Julian. Sa may isa, jak kaya ta babae ta gastos iti pagkasaran. Ado ti kwarta, ta may saag nga hawaianaw. Imbagak latikas jaya, tapno maalukoy kan ang mga sawa kanyak, Piula. Aha! Wow! Nagpintasan? Te, anya, Dahil sandal mo, Judy Ann. At sabong-sabong na. ha? Ay uwan. Napintas, kanangin na klase ti sandal day tay, Piula. Apay anak ko nam, akursunadam ti sabong-sabungan a sandal. Awan, maayayo aglaeng nga magagit kita iti sabong-sabungan na banag. Anya? Allah! Kita agmanday ta cutics mo? Ay na! Bagbagay mo launay ta cutics mo na labaga, Judy Ann. Ay, agyaman nak, Piula. Sana naka-cutics iti nalabaga. Anya? Asino jay kakuyog ni Tata Piolo anagawid, nana? Jakmat mailasin no asino day jay alalaki. Adda aya kakuyog ni Piolo ang nagawid, Rumnek. Adda, nabiskat ti pamagi jay lalaki. Kanlangan na ti baknang. Nalabit akaanakan na dyan nakitam akakuyog na. Sa apay la ko mga rod, takaanakan ng agpaiso jay kakuyog na anagawid. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Rumnek? Naka-holding hands na mata magmagnananan. Anya? Oh, kung nagnudi ka nagparang kanyang, macho. Mabalin ka di matasan. Kat mailiwakon kan ka, Paula. Ay, no. Kayat ko, di pa nang ibalikas mo, itinagan ko, Paula. Namiss na ka di matlaang, Paula? Siyempre mo't amat siyaw. Oh, madandanagan ang pagit din. Amkeg no saan kanyag parang kanyag. Sakbangag subli ang kanyag Hawaii. Awanan tirong ba nga pagdanagan? Imaya kung dito'y balay mo. Nadlaw mo ka di mo tinadlaw ko, Sherry? Nadlaw ko, Mat Rumnek. Jakon baliksan. Basta, amukon. Ay naoray siya, Rumnek. Jak laing pagarob akas di gayam ni Tata Piolo. Jay lakay kan hat lolo apagin innagawan dananang mo kan nanang ko. At damot gayam ilimlimod na. Wan nga rod, nakitak ida itay anag na.
Kat nagmayat ti pa nagkini-kini ni Tata Piolo. Ay. Api nga katawa ka? Basta, makakatawa ka. Agkatawa ka mo, anong kayat mo? O sige, agkatawa ak matkan Romnick. Kaya't ko apon kayo no agpaiso ti atap ko. Manipod simang putjay sa nga ili ni Piolo alalakay. Manumatan arumwal. Agpaliiwak laeng dito'y aglawlaw ti balay na. Nakasiramo nga min dagiti tawad tapno makita kumaida no anya ter aramidem da. Hoy, Judy Ann. Anya ti aramidem ditoy? Di mo pigsaan ti agsaw. Agpalpaliiwak, Janice. Di mo kunaan nga agpada ta iti gagara diti balay ni Piolo. Wen, Janice. Di mo pigsaan ti agsaw. Tamangan numabulilyaso ti plano. Kaslaawan mo tao di tao nagtibalay na. Adda, nakitak itay asimragda iti lalaki akadwana. Anya? Anya nga tati aramiden da di taunag. Anya tararamiden nyo diti sangwanan ti Ritaw, Janice, Julian. Ha? Nakabraka? Piolo? Ha? Kukwa. Bakla ka? Piolo? Kwa? Awan. Bakla ngagpaiso. Ay, diya kaya ti bakla. Ay, kukwa mo, Janice. Ay, diyak kaya ti bakla. Kukwa mo, Judy Ann. Sumardeng kayo adwa. Awan ti kayat ko kada kayo. Gaputa lalaki ti kayat ko. Anya? Mabitlaeng tayabag ti jowak. Macho! Umay kabit. Kumayen, Paula. Paula, tinagan mo, Piolo? Wan, Paula, tinagan ko? Macho, gagayim ko ida dito ayan may. Maragsa ka na kamakam mo kada kayo, Nana. Ay, diyak laing pagarup abakla kagayam. Ay, crush ka pa'y mat nga rod. Bakla ka mat gayam. Ay, huray siya, Piolo. Diyak kaya ti bakla akasken ka. Ay, nagalas tila nga anak kabra. Anya laki dyan. Jay hat lulo apagapapaan yaw. BK magayam. Bakla alakay. Di kayat ko asaway. Mala, magkapya kayo kidain. Saan kayo nagapapa? Kabsat Judy Ann, ken kabsat Janice. Dada kayo mutlaeng tiyag sayaan. Mala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritan iti biyag, ngayon tay pinaulwan. Hat Lulaw! Dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Tea Tina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, ngayon kam pinaulwan. Sina, no sina, dito'y drama tayo, anya laki din. Agsinatan! Di ka kayat! Walang kantis ka, babae! Di ka kumamot agpukaw seryo. Agsi naman ti bagbagam. Talagang agsinatan, Zini. Naumakon ka. Anya manen ayat ipanggurguraam kanyak. Agindi di mo ka pailaang. Naglawag di nakita. Anya tinakitam aya lakay. Lalakim ni Roel. Awanan kayo itibain. Anya? Saan ko alalaki ni Ruel? Anya ka din day tangay bagbagam. Nakita kayong agsarsarita di paranan. Agasan. Nagmayat tilin ng inyo, atwa. Agin kinatawa kayo, pay.
Ay, anday ta ka manin ako nak, seryo. Inik ka manin iti sabali akay papanan ti panagsarita mi kan ni Ruel. Amok ang ada relasyon niyaw. Nagdaton mo't idikan ka ni Roel. Awan relasyon mi kan ni Ruel. Naira na laeng ang nagsabat kami iti paraangan. Di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Ulod! Di nakman ulbudan. Lalakim day dyan, Roel. No imbaga na tisina, won ko na madagusan. Nanang, Nalabos mo't na dya, Sergio. Manangimon launay. jaklatan ikaskaso dayta. Patsyak ang makaamiris tumatlaang ni seryo. Una, ngam nalabos ti panagimon na. Nagsarita kayo laang kin ni Ruel, ipagarup nan alalakay. Nanang, No ibaga naman ng tisina, agwon kan tapno agsina kayaw. nanang, saan aday ta ti solusyon ti problema? Basta jaklatan ikaskaso, ibaga na agsina kami. Ay, no siyak tisika, isinak adagusan ni Sergio. Sa anak lang agbutang. Nanang, Apay ngay taka lang nga sumangpot dito balay, Zene. Nagapgapwam. napanak ijibalay da nanang, ada ginagarakan ko ana. Apay nga ron ang nagbayag ka. Siguro, nakita kayo ka ni Roel niya. Anya? Ay, sabali man ti adda dita panunot mo seryo. Apay ko mga agkita kami kan ni Ruel. Anya nga iti amok, nulimod ti panagsinsin narak yo. Aday ta ka manin. Saan man aday ta ti panunutan? Makitak lang nga agsarita kayo ka ni Roel. Agsinatan. Anya? Sinamanan ti bagbagam? Talagang agsinatan. No makita kayo nga agsarita ka ni Roel. Nasaya ta nagsabat na dito'y paraangan, Roel. Nay, makapungpungtot ka matan, seryaw. Talaga makapungpung tutak. No di mo pa'y lasardingan ti asawak. Pagbalinin ka nga alya. Nay, anya ka din tayo tangay bagbagam, seryaw. Apay agsaksakit tinagam mo kanya ngay. Amok ang adda relasyon nyo kani bakat kaw. Anya? Ay. Awan relasyon may kini bakit mo, seryaw. Ulbod! Nakita kayo ang nagsarsarita, hindi na minsan ngal daw. Nagmayat tupa dilindangin nyo ang sarsarita. Anya? Hoy! Talagan karwil ah! Isinak ti kararwam no makita kayo pa'y ngagsarita kin di bakit kaw. Anya? Seryo, lakay. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, ah. Nay, nakapilas ka man, Jenny. Sa dino ti papanang. Agudong iti kaninta. So ako nakasikapay lang ti makaamo dito'y balay. Agudo mo nagsarak kayo kan ni Ruel. Ay na, aday ta ka manin seryo. Apay ko mga agsara kami ka ni Ruel. Ay, dahito iti tandaan naman. Iti ka nito ang makita kayo man nga agsarita. Isinakan. Anya? Sa anak ang mabutang amang isinakan ka, Jenny. Inakon. Hay, sinamanan ti ibagbagam kanyak. Awan matrelasyon mi ka ni Ruel. Agim imon kalaang iti angin. Tay dyan ni Jenny. Limit asinurot ko di tsindahan. Paliiwak man ti garaw ti asawak. Amangan nung kilat ngagkita. Sino di lalaki nga masidagan ko na? Ay, madiday to yan. San lagayam anirwel ti lalaki na? San matgayam ang lalaki? O dikit tumboy. Ay, kunak no lalaki. Pagkitiawan ng bain. Nagmayat tinisong ka. Ay, sa bali tayo yan. Talaga sa balin.
Agsaga na ka. Makaawid kan tulay di balay ha. Paliiwag man no niya ti aramidin da. Kumusta kan, friend? Nabayag asaan ta nagkita? Ayos lata, friend. Nadamag ko nagaburot ka kano. Iso nabayag asaan ta nagkita. Win, friend. 5 atawan ko ang nagtrabaho iji balasyo tao. Ayun gayong. Kakaisuna nagkita ta. Intabit ag merienda. Sige, friend. May kan, friend. Adda mo kapag meriendaan ta. Naimas tiluto day di ka. Mapantangarudan. Lakay, pasensya kan Nabayagan na ka na gudong. Amok ah. Sa bali man ang tijar mo Apay ka di manin aya. Agsina talangan. Makaumakan. Anya lakit din aya to'y asawa. Sina man ang tibagbagam kanya. Talagang agsinatan. Masaksakit anak. Anya, apay ko maamasakitan ka, seryo. Apay ka di manin aya. Asino je tumboy a kinasaritam itay ije cindaan. Amom, nga da nakasaritak atumboy ije tsindaan. Wen! Limad asinurot ka ije cindaan. Sana ka nagbidot nga addaman kasinsin narak mo tumboy. Anya lakit din aya, seryo. Parparigatam laang tibagim. Sa bali man ang tiagtartaray di ta utak mo. Ang dalakit di relasyon nyo tiday ja tumboy. Awan relasyon mi ka ni Joanna. Kaadalak dayjay di elementarya. Isubot lagayam ang nagbangbang luka kin nagpapintas ka napan ije cindaan. Tadagayam kasin narak mo tumboy. Ay, nalabusan day ta panagimimon mo. Awan relasyon mi ka ni Joanna. Hoy, daytoy titandaan naman. Iti kanito aluklok kwenak. Agsinatan! Anya? Nagadumat ng tintod mo makmakan bekin ni nanang mo anak kaw. Ay, wun tatang. Kakaiso na nga da. Ay agyaman kami nga rod, anak kaw. Kukwayon da kita amakmakan. Sana bale, tado pa'y mat dito yung balay. Ay uwan kayam. Sa dino tayan ni seryong asawam, yakmat makita dito balayaw. Napan iji talon na Nagalas to gali tayo diyang asawam. Pagimunan na ni Ruel akaruba. Wun nga ron tatang. Nalabos di kinaman nangimon na. Nakasaritak iti na minsan nga daw ni Ruel. Pinangtaan na kanaw. Anya? Pinangtaan ni Seryo ni Ruel? Wen, day tamot timbaga kanyak ni Ruel. Saan la kanaw niya aramid iti sana nasayat ni Ruel tapatayan kano ni Seryaw. Ay, di lagbain ni Seryo. Apay ko mga aramidin na dayta, katawan mo't relasyon mi kan ni Ruel. Mangibabain tayo diyang asawam. Amin laki din kat pagimunan na. Apay aday ito lang tinabati ang makmakan dito balahin seni. Impadawat ko ti daduma kan ni tatang. Aniya? Impadawat mo kinitatang dagiti daduma ang makmakan? Wun lakay. Sana bali? Tado ti makmakan dito yung balay. Ramanan damat akan ni nanang. Saan arumbang nga inikam datatang iti makmakan? Apay ko maasaan, kat naganak ko mat ida. Uray pa'y! Impag ko mano nasaya at damat kanya. Anya lakit din ni Seryo. Agong ungot ka manin ngawan gapgapuna. Anya nga awan tigap-gapuna. Sana nasaya ti trato kanyak dagiti dadakkel mo. Nagsakit ti panagsasauda kanyak. Anya? Di mo kumamot sa ti kasta Awan mo ti sinasauda kontra kan ka. Anya nga awan. Konsentidor da pa'y kinti ah. Ha?
Anya ti kayat mo asawan? Agdadata lang arudan ang makikita da sa baliter aramidam. Kanunungan da pailaan. Awan ti sabali nga araramidak seryo. Agim imon kalaang iti angin. Agsinatalangan nuluklukwen nak. Sanak amabutang amapukaw kay tibiyag ko. Anya? Ingkaalaan na gitim padawat mo amakmakan kada tatangkin na ng mau. Anya? Well, pasensya kan no pinangtaan na kagayam ni Seryo nga asawak. Nakabutbutang mat ni Siryaw. Ipagarup na nga da relasyon ta. Manangimon ngamin ti asawak. Iso asya kung takit-kid daw iti pamakawan kan ka. Awan ti rumbang kidawam iti pambakawan kanyak. Zinay. Awan mat basol mo kanyak. Roel, Nagsingpit ka kiding asawa na Tadi mo mapanurot asinaan ti kasya klase ti lalakay. ay na. Aga pa kami laang nusong batak. Iso ajaklatan ikaskaso dagiti ibagbagana. Kaputa awan mat kinapudno na. Sa bagay. Talaga lang amin anagalas ti ugali ti asawa. Agim imon laang iti angin. Ayan di sini nga anak ka, Sergio. Awan dito ibalay. Napanan na. Daka mo Saan ka diyan nagpakadakan ka? Saan? Anya nga tanga oras nga agsubli dito'y balayaw. Daka rod ang mau. Awagan man kit dito'y cellphone na, taadda ibaga. Nagadulakit di nga ipagbagayon. Imbagak lang aron nga awan dito ibalay. Ha? Nalabit anak kisinarak iti lalaki na ni Zeni. Uno saan? Kinasinarak na di tumboy agayim na. Anya? Lalakiro day diyang anak yaw. Intun kwan, insi na kung tiyawanan ba May saka ka di lang dito'y balayaw, friend. Adda na pa na ni Seryo. Iso asyak lang itati adda dito'y balay, friend. Oh, adoy, friend. Alang nga umday tapasarabok kan ka. Chocolate mat lagi to'y, friend. Wen, insampet ko dagita at chocolate. Tapno marama naman. Agyaman ang narod Sika pa yung tiin may dito'y balay. Tapno yawat mo laang kanyak ti chocolate. Awan anyaman na, friend. Sa nakmet lang agbayag, tadabiit pa panak. Indagas ko lakin ka dagita at chocolate. Sige, friend. Ulitak man ang ti agyaman. Kanya tinaramid na dya tumboy dito balay Adda labiit indagas na, lakay. Anya day tang indagas na. Chocolate. Anya? Sinagutan na ka iti chocolate da dya tumboy. Pasarabo na kanyak Tanabiit pa yan nagapo iti abroad. Ay. Di yo man iyalis ti alipuspos ko, Zeni. Agdat daton lakit dikin ka da dya tumboy. Ay, yan niya kalakit din aya. Ikam manan iti sabali aka ipapanan ti panangitid kanyak ni Joanna iti chocolate. Anya tinaramid yo dito balay. Anya kumangay ti sabali nga inaramid na dito balay kat awan mat. Indagas na laang dayta chocolate. Anya tinaramid yo kunak. Di ka kumagpungtot Awan ti dakas nga inaramid ni ka ni Joanna. Ulbod! Agsi na talagan. Agsina manan ti bagbagam. Talagamot! Anya nga iti ambok na inaramid yo. Isong agsi na talagan. Saan kumamot aday ta ti bagam kanyak seryo? Saan ta nga agsina? Gaputa awan mat madi nga araramidat. Balang kantis ka babae. Nakatalikudak latbit. Gulgulipan na ka.
ikaw manin ni Siryo ang manugang ka. Apay ka numanin aya. Nalabit nga agim imon manin a iti angayin. Lima basak ngamin itay ijay balayda. Aglablabusin tayo dyan, Siryaw. Awan lakit agong ungay. Wan nga raw lakay. Siyak pa yun ti maumay ti kasjay nga ugali na. Nagalas ti ugali tayo dyan manugang tabakay. Puor ti kararwa ti anak ta. Agsi na talangan. Kapot alok-lokwen nakla sini. Saan ka aluklukwan, seryo? Talaga nga awan madi nga aramidak. Si kalaang ti agpampanunot iti kasta. Naumakon. Agsi na tan. O sige, agsinata nga rodan no dayta ti kayat mo. Anya. Mayat ka nga agsi na tan. Wan, seryo. Total, kanayon mo matlang nga ibaga dayta. Nga agsinatan. O, di agsinata nga rodan. Anya. Ay kwa. Saan taga nga agsi na? Jacket nga agsi na tabagit. Agsinatan. Dayta mati kanayon mo nga ibaga kanyak. Kung kunakla nga agsi na ta, ha? Pangbutbutong ka lang kan kaday jay. Pakawanan na agsi na eh. Basta agsinatan, tanauma akmatan iti ugalim, seryo. Ha? Sina? No sina? Isa na. Jak kayat ti makisinakan ka. Kung kunak lang, kayat ka nga isina. Bakit? Anya laki, day. Day tantubag na may, Siryaw. Anya nga ita. Ni bakit mo ti makisinakin ka? Anya laki, day. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan ni tibiyag. Nga intay pinaulwan. Sina, no sina. Dito'y drama tayo. Anya laki, day. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Nay, nagbanglo ka man na rumara, tatang. Sa dinaw ti papanam? Indak man arman ni Carla Balaw anak ka. Ha? Arman yaw ni Nana Carla kay tabtabon laang di asawa na? Way, nanakaw. Kapudpudutan na ko naman. Anya kapudpudutan ng ibagbagayaw, tatang? Tiket ko sa wine. Siyak ti magandingay ken ko anaga po iti panagliday na. Anya? Inakauntap no makaaduak anak ka. Inak arman ni Carla Balaw. Sa dilaw ti papanam kumpadre. Di, si kamagayam kung padre-rinataw. Inak man sarong karan ni Carla Balaw. Arme mangkinit agpada kami betin na balaw. Aya, Well, kung padre-rinataw. Ibagak man kan kuana tinasam. Itla unay nga ayat ko kan kuana. ay nasiglat kamot nga rod ano kasta kumpadre. Ang respeto pa lang ni Carla. Gapot na kay tabtabon pa ila na hindi Marcel nga asawa na. Hinay-hinay lang ako nada iti Tagalog. Tapno sana mabigla. Aya, Sige, kumpadre. Nako, ni Balayda. Kit-kita anak matlatan, Juan. Anya ti ibagam kanyak aya. Ay na, nagpintas ka, Carla. Ha? Talaga nagpintas ka. Ay, duan adaras nga imbagam day tahuan. Awan ka din ti sabali nga ibagam kanyak. Ha? Uray no balukan. Nagpintas ka lata. Agyaman na, Juan. Ay, sana nagbaliw ti kinapintas mo, Carla. Kaslaglag lang nga kapila abalasang. Talaga, Juan? Wait, nagpintas ka talaga. No awanan sa bali ang maibagam kanyak. Ala, mabalin mo ti agawid. Adu pa'y ti aramidot dito'y balay, May.
Nagbit ka mo tinanapan nagarem, tatang. Wain banay. Damo pa'y lapan ang sarong karko ken kuana ket madlaw ko na main-inlaban kanya. Anya? Sigurado asong batan nanton ti ayat ko ken kuana anak kaw. Haha, mag-asawa manay. Tapno tananang mau. Ay na, tatang. Saan pa asigurado? Numaasawam ni Nana Carla, abalaw. Apay na ibagam dayta. Basta. Nung nakapoy ka, maudi ka. Anya maudi asasawam di tabane. Saklang ti kayat ni Carla balaw. Ay, makamu ka, tatang. Ang mga numala daw ti amin. Nagalasan ti ugalim kumpadre rin ataw. Apa na nagalas ti ugali, kumpadre. Tunggal mapanak iti balay da Carla. Pasalsali ka iti dalan kaw. Anya, amo kaya magnaka ita dito dalan, kumpadre. Mabiit man lang kumpadre. Apay, kumpadre. Nakita ka anapan ijayan da Carla idi na minsan nga aldaw. Anyat inaramid mo ijay. Ha? Agdat-daton kamat ka ni Carla. Ay, saan, kumpadre? Anya saan? Anya kumati aramidam ijay balay da kumpadre. At dalangin baga kini Carla, kumpadre. Anya ti imbagam ka ni Carla. Nalipatak mo tayo, no niya timbaga kini Carla. Doon da panggap mo nga agdataon. Agsanod kalangan, kumpadre. Aha. Siyak ti agdaton ka ni Carla abalaw. Di ko na nagata, jak atiwain. Nalalaingak ba't laing amit isaw? Asino ti kasarsaritam, tatang? Kasarsaritak, tibagay anak ka. Ha? Kunamlan asino tayo kumpadre. Asino akong padrem, tatang? Asino pa'y kuma? Nininong mo ahuan Apay ni Ninong Juan? Ada ka di saan yung anak kinaawatan? Hay, kabusor ko tayo kumpadre. Isulaing ayat at nakarbangan na. Di kay maawatan, tatang. Anya ay ti pagbubusuran yaw. Lapdan lang agdaton kini Carla abalaw. Anya? Agdat-daton kayo mat kanina na Carla, tatang? Way na nakaw. Ay ayatek ni Carla. Nagpintas na niya abalaw. Anya? Iso ti kayat kong asawain. Tanay, nabayagak mo tinan abalaw. Kasapula kaw na nakaw. Anya ti kasapulan yaw, tatang? Kasapula kaw, timang punas iti parikot kaw. Anya? Di kay maawatan, tatang. Kasapula kong ti asawa, anak kaw. Nanang, apay adi kay sangwan ni Tatang Juan. Itay pa'y nga agur-uray ijay salas. Ay, masaduta ka sumangukin kwa na, Lara. Apay nga nanang, kababain mat kan kuana. Itay pa'y nga agur-uray ijay salas. Mabori nga ka makisarsarita kun kwa na, anak ko. Awan mo ti sabali nga ibagbaga na kanyak. Ha? Nagpintas ka, Carla. Day talahan mo ti kanayon na nga ibaga kanyak, anak ko. Ha? Tukmam day jay atao. Bayam nga aguray kanyak dita salas, anak ko. Nanang, adda ni tata rin natong. Ha? Adda kunam, anak ko. Uy, nanang, pinastrek kon dito'y balay. Apay adi mo imbaga adagos. Tapno nakapagdigo sakpay. Kasangsangpet na dito'y balay, nanang. Ay, unay ka na ya. Ibagam ta urayan nak. Ang digo sakbiit, anak ko. Nay. Nagbanglo ka man na, tatang. Sa dino man ti papananyaw. Kasi iti sigaw, inak manan arman ni Carla abalaw. Ha? Busy nga min idi na minsan. Iso adi sinagaw. Ulitik manan ti mapanagdaton kan kwa na. Ay kat, lalaingan nyo nga rod tatang. Di kayag pauday. Hey, wala. Awan mo ti rumbaga pagdanagat.
Gaputasak lang mo daton ka ni Carla. Si kamanin ti masabat ka, kumpadre. Uray si kamay, kumpadre. Si kamarin ti masabat ko diti parangan. Kana yung tangag sabat Apay, nagapuam. Iji balay da Carla abalo Anya, nagapu ka ije balay da Carla. Ay uwen, kumpadre. Anya tinaramin mo ije balay da. Pinadigwak iti na ima sa sidaan. Anya, Daytay paborito na sidaan, timpadigaw. kasano nga amaw ti paborito na asidaan. Di na magkukinkwa na kumpadre. Kaya't mo asawan, makasarsaritan ni Carla. Uwen, kumpadre. Imbaga na kanyak ti paborito na sidaan. Iso pinadigwak mo na. Anya day ta paborito na asidaan. Ay, jak imagbaga, kumpadre. Nagkapugayam dito ni kumpadre Arenato, Carla. Wan, Juan. Agdatdaton ka di kan ka? Wan, Juan. Anya, agdatdaton mo't kan ka? Wan, Juan. Ay, tiyawanan ba'y na kumpadre ka? Agdatdaton mo't gayam kan ka? Isumilagayam akanayon ko ang masabat itidalan no aggapuak dito balayaw. Di mo patpatsin na dya kumpare. Ha? Ada ka diyar arman na sa balay. Anya? Uy! Ubingam iti si Kajar arman na. Anya? Amom Carla, sana po nung ay ayaten na ka ni kumpadre. Pag-ayaman na kaladay jay. Anya? Nagalas pati ugali na. Sugador, kanalay nga ginom iti arak. Anya? Sakti patyam, Carla. Sada nasayat at tao ni Renataw. Anya? Ay, no padiguan na kamanin iti sida, hindi mo awawatan. Apay ngay? Hindi mo amo, no kasano ti panang luto na. Ang mga no inikan na iti ruget. Anya? Di mo patpatsin ti bagbagana. Nagluto ka manan, itinaimas asidaan, tatang. Wen, minang anak kao, para kindi Carla dayto asidaan. Anya? Kanayon kayo nga agluto iti sidaan para kanina na Carla. Ay ayatek nga rod ni Carla anak ko. Kaya't ko nga sawaan, tapno adamatan katakunay na ikaw. Inaldaw kayo ama pa ni Jibalayda. Ay, wen tapno mapasungbat ka. Kat iyawid ko matan dito balay, anak ko. Nakitak mat itay. Anagga po ijibalayda na na Carla ni Ninong Juan. Anya? Wan tatang. Nakamisuot mat anagga po ijibalayda na na Carla. Kasjemot at talaga ati panagrup-rupa ni kumpadre Juan. Kas lakanayon anak kami suot, ti rupa na. Tiyawanan bain akong padrek. Masansan gayam ang mapanagdaton ka ni Carla. Daytan, di bagbagag kada kayo tatang. Iti pa ilaeng gambok nagdatdatonin ni Tata Renata o kininana Carla. Anya, Isungarod ako nakalalaingan niyaw tapno saan kayo amauday. ay lalay nga ka talaga nakaw. Dadailak na dya akong padrek ka ni Carla. Saan arum ba nga iso ti pagtindagan ni Carla? Ha! Magprotesta ka! Mabit man lang, kumpadre. Apay kaday, kumpadre Juan. Napatagtibagakan ka. Anya nga rod day ta, kumpadre. Nakasaritak idikalman ni Carla kat adayim baga na kontrakan ka. Anya day tangay baganakin ka, kumpadre. Nagalas ka kano ataw. Di na kano kayat tikaskan ka lalakay. Anya? Saan kano anaimas di padigom asidana. Anya? Nagalas magayam ti ugali ni Carla tapadaksin na ka, kumpadre. Sigurado ka nga imbaga day ta ni Carla, kumpadre. Uy, kumpadre. Hadapay sa bali nga baga na.
Anya pa, kumpadre. Nagangdod ka kanaw, iswa di nakakayat. Agat imbornal ka no tisang aumaw. Anya. Kasta ti imbaga ni Renato kanya, Juan. Wen Carla, kumpadrek na jay sungam amok ti ugali na. Pagayayaman na kalakanaw. Anya, Imbagak matenken kaasan na sayat at tao ni Renato. Pagayayaman na kalaeng. Anda sa baligar armen na. Juan, Sa kaniti patyem. Saan nga iti panang dadal ka ni Renato dagiti ibagbagak. Diyak lang amin kayat aluklukwen na ka. Saktaon ti pagtinagan ni Carla. Saklang ti sugbatan na. Nay, apeng agkat-katawa ka tatang. Nadadalin na namin pinsan ni Renato akong parek. Ha? Sigurado siya kung ti kayat ni Carla. Sungbatan ng ti ayat kao. Madiday tang, naramid mo tatang. Saan anasayaat? Saan arumbang adadailam ni Tata Renato? Tapno laeng masulong nga arman ni Nana Carla. Mayat banay. Saan adakas ti inaramid ko kan ni Renato? Naimbag nga oras mo, Lara. Ada ka din ni Nanang Mau. Ha? Rimwardakin ni Tata Renato, Tata Juan. Apay ka di? Ha? Rimorda ka ni Renato. Simurot ni Carla ka ni Renato. Wen, Tata Juan. Awan magdakas na. Gaputa adamot kan relasyon da. Aniya? Dan relasyon da ka ni Renato. Wen, Tata Juan. Ay, saan na mabalin? Nasakit tinakam ko'y tinamwak. Agprotesta! pudno ti amin, Juan. Agayan ayat kamin kan ni Renato akong padreng. Saan na mabalin, Carla? Apay asan ang mabalin? Kan anya ko matibibiyang mo, kat saan ka matanagdaton kanya. Ha? Naibagamon ayat ti ayat mo kanya, kat saan mat? Umumay ka laang dito'y balay, amang dadaal ka ni Renato akong padreng. Ha? Imbag pa'y ni Renato, taimbaga na ti ayat na. Si Kangay, saan mat? Tapasig, nagpintasak ti ibagbagam. Aniya? Pasensyakan, Juan. Diyak kayat ti lalaki akaskan ka. Dadaulam pa yan ni Renato tapno si kalaang tagdaton kanyak. Sorry, Carla. Jack maklaw na ni Renato ti pakindayatam. Ayayatan ka. Naskan nga klonam, ngamen, agkasar kamen iti kabiitan apanawan kan ni Renato. Anya? Pasensyakan, Juan. Ni Renato ti kayat ko apakiasawaan, gapo tanasingpad. Anya? Ay nakapsat. Nasa huli ang pagsisisi ako nada. Anyaga ita. Naunan na ka ni kumpadray. Agsingsingpit ka kami doon. Mala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan ni tibiyag nga intay pinaulwan. Kumpadre, dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.